ufite munsi y'ibihumbi 100 gusa, urabizi ko bihagije ngo utangire bizinesi y'ubuhinzi n'ubworozi? Hari urubyiruko ndetse n'abandi bantu batangije ayo make, none ubuzima bwabo bwarahindutse. Ese urabizi ko nawe wajya muri uwo mubare? Iki gitekerezo nakigize kugira ngo ndangize umwaka nereka abakunzi ba Mr Tech Rwanda aho amahirwe ari, ndetse n'uwo ari wese ashobora kwisangamo. Reka nkwereke uko bikorwa. Iyi video iraba ngufi, ariko icyo nzi kiraza koza ubwonko bwa buri wese uza kuyireba. Ndagusaba ngo uyisangize abantu, ariko mu nshuti zawe ndakwinginze uzihe iyi bonane ndetse uzitangize umwaka neza. Reka tugendane. Reka ntangire kuri business ya mbere, ariyo business yo korora inkwavu. Inkwavu niyo business ya mbere kuko zororoka vuba, ariko abantu benshi ntibari babizi. Zirya bikeya, ugakoresha make, kandi isoko rirahari. Nuko abantu benshi bapinga ino business, ariko yagukiza ukaba umukire, ukagitunga amafaranga. Aha ngaha ndashaka kubabwira nko ku gishoro. Inkwavu 3 kugeza cyangwa se 2 kugeza kuri 3 zagutwara nk'ibihumbi 30 kugeza kuri 45. Ibyo kurya byibanze ukateranyo n'ikiraro byagutwara nk'ibihumbi 50. Namwe mwibaze, urumva business idatangiye? Mu mezi 6 kandi gusa, inkwavu 3 zishobora kuguha hejuru y'inkwavu 20. Ibaze nawe buri rumwe urugurishije amafaranga 8 kugeza kuri 12. Hari umuntu nasuye mu karere ka Rulindo, ariko ibyo nahabonye giye byampumuye amaso. Sinari nzi ko business y'inkwavu imeze gutya, kandi nanone ntigoye kuyikora. Icyo wirinda hano gusa ni ukuzigaburira ibyatsi bitose. Ako ngako ngaceho umurongo. Reka ntatinze, kuko iyi video ndashaka kwiza kuba ngufi, ikaza kubabera urugero rwiza rwo gutangira umwaka dutangira muri business. Aha ngagiye ku nyanya. Ubuhinzi bw'inyanya ni ubuhinzi bushobora kuguha amafaranga nabwo mu gihe gito. Ni ukuvuga ngo inyanya zerera hagati y'amezi 2 kugeza kuri 3 gusa. Inyanya ni amafaranga ubundi yigendera, ariko abantu benshi ntibabizi. Aha ngaha sinshatse kukubwira ko nuzitera uzagenda ukiryamira gusa. Bisaba ko nawe uzikurikirana kugira ngo use neza, umubiri wawe witaho, n'igihingwa kugira ngo kiguhe umusaruro ugomba kucyitaho. Imbuto n'ifumbire bishobora kugutwara hagati y'ibihumbi 40 kugeza kuri 60. Aha ndavuga ugiye guhinga ahantu hatoya bitewe n'igishoro ufite. Aha ngaha kandi inyanya ntizigusaba kuba wagira umurima wawe, kuko wakodesha. Aka kantu mwari mukazi? Buri wese abangamiwe nuko nta butaka afite, ariko hari ababufite bakeneye abo babukodesha. Gukodesha ntibihenze. Ni ukuvuga ngo kandi mu mezi 2 gusa ushobora gusarura ugakuramo nk'ibihumbi 200, 300. Ibi nabyo ni ikintu kindi nshatse kubabwira muri izi mpera z'umwaka. Inyanya zifite ibanga, kandi ibanga mu buhinzi si ubutaka bunini, ahubwo ni uburyo wita ku gihingwa cyawe. Reka nkomeze hano. Ngiye kuvuga ku gihingwa cy'ibihumyo. Iki kiratangaje, ariko igihingwa nza gusorezaho cyo muraza kumirwa. Aha ngaha igihingwa cy'ibihumyo ni ukuvuga ngo ni igihingwa kidahingwa hanze. Ushobora kugihinga mu nzu, niba uba mu mujyi cyangwa nta butaka ufite. Iyi niyo business yawe rwose. Ibaze nawe. Ni ukuvuga ngo ushobora gutangiza 50 kugeza nko ku bihumbi 80. Ibihumyo bikurira mu nzu, ntibisaba izuba, kandi isoko ryabyo rirahari. Ibyo byose murabizi. Ni ukuvuga ngo potage cyangwa igihumyo ni cyiza ku buzima. Aha ngaha nabyo ndabivuze kubera ko ibyo dukora byose tugomba kuba dufite ubuzima bwiza. Aha ngaha ndashaka kuvuga ikintu. Mu mpera z'uyu mwaka ndashaka kubaha ino video kugira ngo dutangire undi tuvuga ngo dutangiye umwaka dukora. Dutangiye umwaka tuzi aho duhera. Dutangiye umwaka tuzi ibyo twakora. Aha ngaha ndavugira rya jwi ry'abantu bafite amafaranga make ariko bifuza gukora ubuhinzi. Iyi niyo video rwose yanyu. Aha ngaha ngiye kuvuga business yindi ya 4. Ni business yo guhinga kokombure. Ni ukuvuga ngo kokombure ni business ku rubyiruko n'undi muntu wese ugitangira ubuhinzi cyangwa se udafite ubushobozi buhambaye. Ariko murabizi ko amafaranga ari muri kokombure. Aha ngaha sinakomeza ntavuze ikintu cyo kubara isoko. Wigenda ngo uhinge uko wiboneye. Banza ubare isoko umenye ngo zagurisha hehe, zagurisha ryari. Ni ukuvuga ngo kokombure nko mu gihe cy'izuba murabizi ko iba ari imari. Shaka uburyo nawe uhinga kokombure kugira ngo uzayisarure mu gihe rya zuba ritangiye kuva mu kwa 6, kwa 4, kwa 8. Ni ukuvuga ngo byose ni ukubara, ukabara isoko. Aha ngaha kokombure ushobora kuzitangiza ku 30 kugeza kuri 50. Isoko ry'amahoteli n'amaresitora ntiripfa, kuko buri wese abasirimu barazikenera, n'abandi bamaze kumenya akamaro kazo. Ngiye kuri business ya 5 rero.
ni bizinesi y'imboga. Wahinga imbwija, wahinga amasukuma wiki, wahinga icyo twita puwavuro, wahinga izindi mboga izo arizo zose, zitwara igishoro gito zikagurwa. Ninde muntu utajya ubwirwa na muganga ko agomba kurya imboga? Ese mwari mubizi? Aha ngaha ni ukuvuga ngo nuhinga imboga mu gihe cy'izuba, mu gihe cy'imvura zizagurwa. Abantu benshi dushaka guhera ku bihambaye, ariko ibyiza ni uguhera ku bitoya ukagenda muri process. Akandi nanone nshaka kubabwira, igihingwa kimwe gishobora kuguteza imbere cyangwa se ukakigiraho ukamenya n'ibindi wakomerezaho. Ibi ngibi ni ukuvuga ngo ni impamba nabateguriye. Ngiye ku gihingwa cya gatandatu aricyo ngiye gusorezaho kiri rurangiza. Ni igihingwa cy'igisirimu, ni igihingwa abantu benshi batari bazi. Aha ngaha ndavuga igihingwa cy'inkeri. Nasuye umusore mu majyaruguru mu karere ka Musanze. Ni ukuvuga ngo naratangaye kubera ko uwo musore yaretse akazi ajya guhinga inkeri. Yatangiye bamuseka, atangira ku bihumbi 10. Uyu munsi ni ukuvuga ngo ni rwiyemezamirimo uzwi. Amasoko afite ni menshi, abamusaba ngo bakorere ni benshi. Aha ngaha ni ukuvuga ngo iyi bizinesi y'inkeri ni bizinesi wahinga ku buso butoya, kubera ko hagati y'urukeri n'urundi hajyamo intera ntoya. Ni bizinesi kandi ikenerwa n'abarwayi, igakenerwa n'abazima, igakenerwa n'abana, igakenerwa n'abasirimu. Akandi kantu ko ku nkeri ni ukuvuga ngo inkeri ntabwo zijya zihundura. Ni ukuvuga ngo inkeri ukimara kuzitera mu gihe cy'amezi 3 urasarura. Ibi byose nababwiye ni ibihingwa ushobora gutangiraho ugasarura mu gihe gitoya. Abantu bafite agatubutse rero ntimugire ngo nabibagiwe. Ubutaha ni mwebwe nzakomerezaho, kandi mbifatanya n'abangaba nabwiye ibihingwa bishobora kubaha amafaranga batangije make, kugira ngo muzarebe ibihingwa none wahinga ukamera nk'ubatse amazu akodeshwa. Icyo kintu ntabwo abantu benshi bakizi. Niyo mpamvu Mr Tech Rwanda ihari kugira ngo ibe nk'ubuvugizi cyangwa se ibe nk'ijwi rirangurura, kugira ngo buri wese yiyumve ko ubuhinzi ari ubwa buri wese, atari ubw'abakene, si ubw'abasokuruza. Ikindi nshaka kubabwira, ushobora kureka kwambara imyenda ihenze, ushobora kureka kwisiga amavuta ahenze, ushobora gutunga telefone isanzwe, ntushobora kuburara inshuro zirenze zingahe ngo ubeho. Niyo mpamvu ibihingwa, ubuhinzi, ubworozi bigomba kujya mbere. Soza rero, niba wifuza ko nzakomeza nkora ibiganiro mu buhinzi cyangwa se n'ubworozi, kanda subscribe, ukande like, ukande comment, uvuga uti nanjye ndashaka gutangira. Ni ukuvuga ngo video zizakurikiraho muzajya mumbwira izo mwifuza ko nagira gute nabakorera. Aha ngaha ndabasaba ko mwasharinga bagenzi banyu muziranye, mukabaha umwaka mwiza, bareba video z'ubuhinzi, bareba uburyo bakwiteza imbere batangire kuri makeya, twese tugakomeza dutera imbere kandi tugendeye hamwe. Ibiganiro byacu nakagaruka, ndabakunda.